Shubor nakaslem jong udongsan hima. Kahenyong Trap Integrated Territorial Organization. Hagaship ho tarik urampang arajar RPOR. Gilalet banyak kendoyo Chief Executive Member Kakasi Hills Autonomous District Council ubat di Tasar Welkan. Banpan yiki kaipot balada pak caka sorkar jella halor uput usam. Kajeng terwa banpan kalaya ka kernet bahan riu bat kiwe pat kiman. UCEM ulakular bon ay kini kikon hapok kasibanay. Hadin balapan biang yakikot kisla. Chief Executive Member jongga KCTC kadai ha kapan sau santali dikan kabning kong bangi request yo copy na ke KCTC memo dokumen submit jika khat lengba chief lengba CM chief minister jongka sarkar mekla santali kuwai kabar ni pan copy ke recommendation ha badai kan ka report komiti bangri submit na kanya council jika sarkar jela but copy jongka ka latest 6 schedule amendment Kebasaw keberlimpahan clarification dari judicial political stand dari KCTC mengobiadai katum ke bumi dengan honorable high court katarek penempar arajar atar direct dengan sokar media ban telakam juga trading license lega trade by non tribal dikinu ki companies lagi dikinu ki bawan trade hangnya ki boy company ka ni ka aiman force but kebahasan ni request naka responsible ban recommend ya NCRTC keban highlight ban nominate sangut kisiem kita loi bat ki nokma tat kumpesti bangila de pai so gornor na gejala ha dai trek dai arja wei halor ayude bat NCRTC in ai assurance kebustana de bakani ka jimpan juni ni kopi kan ban kan thambam por kani try within 1 month ada kani ka report dari yang ba kabdan kakumba katto di happen plan kadang dari ka fast copy as per government next kins ai halor kani beli ni wan pan ni kani copy ni pak ban page la kani ka council ka kan thup ne am de ka clause 4 jam ka instrument of taxation ka bakren kumni kiput kasi ha ka jilla ka federation ka katpat ba kadai ban yo boro ki jingela Hakaba penteli lang ya borok kendo hari kasih. Borok disnong kasih ki bapak ban yesok biang bat ki hima haba ki don menshwa de ban syak bikin wan. Ki wei pat ki hima kasih haga jela lada ki thrang de ban syak ya ki ban yesok sebagai federation kum ki dekat. Kaba haga khtin nong wei ka ong beza. The Khasi territory in province the federation requests that all possible help should be given to the facilitate unification of the Khasi territory. All Khasi village which desire to rejoin states of which they have formerly formed a part should be allowed to do so. Other Khasi territory in the province should, if they desire, be allowed to join the federation as unit. Tat ngin layo kini report dari hadin bang laikran em na naklan jung kampat long kapakliat kampat syai bala kuntup na ni kini. Dengan tarai kampat kuntup bat ngin Indala yuk lipat ya kini report ke kopi ngin sa pembutian bat ngin dawa baik baleban bentuk baik kini kan close to kat kita sama yang wong ba laksong na kapor bat ka ajin force government dan nak yang wong ba recently ba preston tu ba next cabinet pinsyong kini ban don di ketian ba ban weng no beri hantu kadon to ong ba yiki dakar yiki non tribal mo syah ban ya kopit haka bet dan Untuk kindala iyo pat ya ketuk tanda ke hak isu pat dia trading license. Hadin pementan ngapedi pat ya ketuk high court order bang pat ka high court pat kesan ba undai banai pat ka preliminary no. Tena kalian jumi hawat di la kupur bang ba takada windak update pada ka notification ka di jong ka state. Dia ka shong ka state pada ban untuk ayo ketuk notification. Yang ketiga kaskan yang itu pak maksudnya. Tam kastan ke jongi kepada all non tribals la de ki political consultant ne la de kino ki buat trade ne de ban kambe ka trading license any kind of organization pe commission example company ki STPI itu ki security card bun hamanta hakini ki company ko khair ki rong be hanto claim ka trade license ka ba long be an kat kum ka customary law ko jung ka stan ke jungi long ban terikam mar dot thik ye kanya ki de ban buat kendor
Kibang buat kata kemban saya ke hitu ke hapian bantek lekam jaga lega trade by non tribal.